Đedović je onaj što je otišao, mislim na Brankov most, i tamo nije otišao dovoljno daleko da potrefi vodu, već našli ga ujutru na onoj stazi za trčanje. Jel vam sad jasno sa kim Aca Lukas glumi svađu? Ali sinoć sam naišao da tabloidi pišu kako je Lukas izneo neke šok detalje, drame, kako je podneo prijave, ali da se oglasio čovjek kojeg Aca Lukas to optužuje. I ovdje pišu i da je Lukas izjavio kako je pukom srećom sve ispalo kako treba. Ovdje piše i da je Lukas pjevao na nekoj privatnoj zabavi, na Jahorni. I kada je krenuo nazad kući posle te zabave, nekoga pratio sa autom do Sokoca, tu se valjda auta dodirnula ili šta već, kog Lukas optužuje, da je on poslao tog sa autom da nešto priđe njegovom autu, poručio da nema ništa sa tim i da je nešto tako planirano, moglo je da se desi na Jahorni, a ne 60 km dalje odatle. Pitao se niko otkud Lukas na Jahorni, zar nije kada je ova svađa počela? Tabloidi pisali kako on neće nastupati na Jahorni. Niko se ne pita otkud sada on tamo. Da vas pitam ovo, koliko je Aca Lukas prije ove svađe, pod navodnicima svađe, bio popularan u federaciji? I šta mislite, da li je sada popularniji? To jest, da li više zarađuje na nastupima u federaciji? Ali da vas pitam i ovo, znate li kakve sve Lukas ima slike i kakvu biografiju ima? I možete da vjerujete nekom takvom. Ako vjerujete, onda bravo za njega.